Ya bujur teman Tuhan. Jabas bersendah tetap kita berikan warisin menjuli bagian daya udara teman Tuhan. Sinemati kami kalibubu kami kembar mergana singgalau berai-berai ras teman dan krinana apabila pilih kami. Sinemati kami singgalau peninin terkait sakit mergana ras teman dan apabila lah pilih kami. Ras kalibubu kami singgalau chicken terkait mergana apabila pilih kami. Ras manbandu kalibubu kami singgalau perkempun baris mergana si talon kenas ras si kuta bungkai ras si paribun apabila pilih kami. Ras sini amati kami senina kami si pemeren si peribanan si pengalon ras kina apabila si pilih tenda kami ngerana sukut baris mergana ija bas bersendah anak ta pecah bukan bana pertama kita akan bujur manbandu krina ija bas singgo sepat kenduruh bas ingan nenda alu terem kam gudaruh agia ndai tapi pengelola kami kam lapas ras tidur kami isap lo tetap mengukur ndo secara persada lah bukal kerusun kami kalibubu ras teman sinina bagi dengan terjeng bagi dengan keluhan kami bagaimana tapi pengetahuan kami undangan tah telefoni kami tapi teman kami surat di bas rumah dulu lah ke rumah anda pelabo minuman kami manbalu klinana cepat kendung mengeruh kebasingan anda gunandungi tapi petunggung kerja anak kami si Jiwita ras perdinanta ginting ay manbandu kam anakku si Jiwita turang bapana endam kita anakku kadang-kadang kita terem tendu ay krina tendu bekas penanah kendung yang karih ya krina jadi ulah kari ya bapak saya kerja nanti si telah kerja ya dengko dungi sa krina labanci krina ada bekas penanah tendu tendu salah lebih bapak tengah ndu, bibi ndu, andeng udah ndu, krina. Jadi japa giar ternah, rekam dua na, bagai ya, bagai peras krina lah kalian mengutai krina, teten ndu. Jadi bagaimana selamat kamu menjemput bana, ayo ulah begegal ndu pasti buta anakku, ulah bawa ndu pasti buta ting mergana, ulah kari kita kemelan. Jadi, kai pernah nanda ndu ya, ingat ndu. Patang terpindonku kelengi bagi bibi indu, kelengi bagi jabu indu, makanya aji kelengi indu kami, bagi iya. Jadi bagaimana kata palong alabas aku nari, aku labu belum gedang ngerana, tambahi, deh. Bujur, pertama-tama buai sekatakan bujur mantuhan di bata, karena lias ras perkuahatena, kita pulung bas jampurendara kurang kaya peabatna. Siamati kami krina, kalimbubu kami, puang kalimbubu kami, ras puang ni puang kami, sepai pe kam labor bahan. Jenda aku ngerana mankam senina kami krina, bujur ketakan kami manbandu, mudah-mudahan Tuhan di bata masu-masu kam krina. Raskape kai si kurang ndai bas pengalong-alo kami sukut barus merganenda sentabi kel kami. Mudah-mudahan kari krina di bata masu-masu kita krina
Jadi jenda aku pengerana man anakku. Selamat kam anakku. Duana menempuh hidup baru. Ija lebih ngokam ipasu-pasu Bapak Pastorta. Mudah-mudahan ibas pasu-pasuna lebih nakku. Tuhan memberkati sa bas perjabuan du simbarwe nakku. Ading gorjabu nakku. Tutusilah harjabu. Usilah kami nande bapandu. Kita kalak mesra nakku. Kelengi jabundu. Tutus kena duanan cari. Sebab kita terem ke kadai-kadai ta. Ula kari. Kadai-kadai ta tenah. Ladanci kamre. Ladanci kamre sekala. Tapi dua nalah kamre. Gelah ula kita kemaluan nakku. Bujur ninta mandi bata, jana bujur kaman banta krina. Ija ibas pak sainda, amin nau dan pendai. Tetap kita lako ndungi peradatan kempu kami si witainda. Ainda labo ainda krina bekas tak pengatur tetapi anda di bata krina sin jujur isa makana aku pe kuatakan kabujur man sirian to anda sebab na bagaikan di udan na menderna pe terem kalrem kadai-kadai kami ataiku magogoka ataiku sebab ija sebab dai orang tuana ngolan ije aku naringin ca aku penggom mododu ngom gelar nangom 70 tahun jadi aku pengen ibu pengingat lanai pengidah pe dau lanai ku tandai der kangen sama aku tandai ai makana bagam dekade kami grina kali bubu kami grina bagai pe puang ni puang ai nda pe grina ngatakan bujur kami man bandu sebab sempat kendu krina lakon dahi lakon kempu kami indah ay makana ijandai gia pengalau-ngalau baru semerganda indah kam krina kalim bubu kami ulah tama ukur ndu sebab na ngu idah ndu sendiri udan pe meder lanai yang kami lanai tuturin nari kuida jadi ijenda uga ban bagai rehna bagai si baba bagai dagai jadi ainda krina katakan kami bujur menbandu bujur kaman di bata pe ai makana iba suari si sendah jenda kita dungi peradatan kempu kami ainda pe si berikan dulah kari kata-kata pedah-pedah man kempu kami inda lang kami lah ne bau beluh berikan kata-kata man kempu kami inda si rejabu inda kamlah krina kalim bubu bagai pe sembuyak kami krina na kamlah karim berikan pedah man kempu kami inda adik kami lah ne bau beluh adik sama pras kami gergel nari teh kami ngia uga ukurna ay maka pedah-pedah dua yang saya harapkan kami ngatakan zaman kempu kami indah karena perjabun indah ay maka aku pila bu gedangkal ngerana ciberem bujur jadi pertama sekali bujur lebih sekatakan mantuhan sebrena waktu banta krina baswari sendah brena waktu jile tu Hyundai memang udan tapi gundari engko
kurang udandai maka enda dikatakan bujur dikatakan mantuhan are. Jadi jenda kami gerana purba tua etek nari. Jenda kami barus purba tua etek nari. Enda kami anak kami enda Rianto. Jadi bujur katakan kami manbandu kam krina kali bubu kami krina larnobahan. Ija ibas persek kata si persek anak kami ada ibas kurang sehakando besenda kami minta maaf lebih manbandu krina kali bubu kami krina sekam cilar nobahan. Maka baswari kupudi ija berendulah ajar pedah man kampu kami gelahna baswari kupudi anak kami tehna kugarban buhulin lagi kam kali bubu kami kirina bujuri katakan kami bas kerendu bas paksa enda bas perjabun kampu kami ndungi adat baswari sendahare. Jadi kedua akan bujur katakan kami man bandu kam sembuyak kami pemerintah pengalon kirina ana bas kerendu MK bas dungi adat perjabun anak bagai kampus ini kekelengi kita bas waris sendak. Jenda bujur katakan kami man bandu krina bas kerendu maka bas jenda Tuhanlah sibre pasu-pasu man bandu krina gelana bas wari kupudi bansi kita sehat krina nari. Jadi bagai dia man bandu kam kempu kami sehat kam sada arihndo bas perjabun doida. Gelahna meriah hukurta areda kupudi di sada arihdu. Jadi dining kami bulang du purba tua etek nari makarah kam ku purba tua etek ari. Gelah tentu buga ija ise kami de basi di purba tua etek. Kami nini du bulang du ras nini ras kilandu. Ya krina kami jo gelah rekam ku jo ndagi kuta purba tua etek ari. Jadi bagaimana kira-kira kata alu gendak arah kami bujur si katakan membantah krina bagaimana rasman Tuhan bagaimana bujur arah aku nari bujur kesempatan indah katakan Tuhan jangan kau ya anak kita bas jambur indah bas mejuah-juah sehingga kami ngerana bas tegun si pemerintah tua man bandu reskaka sehat kam sadari lu sangat kam pencabukan anak ta man bandu pengantin selamat dan sukses ibas kam menteki jabu simbaru sadari lu bahanlah palas jabundu palas jabu sir kenitekan enam kata arah kami bapak andu bujur ras mujuh-juah bujur si katakan mantuhan di Bata karena bas pemerintah di Bata maka kita bas kejojohan bas ndungi adat anak tenda siamati kami kam krina kali bubu kami ras puang ni puang kami bagai pe siamati kami kam krina senina si pemerintah separibanan bagai pe ras anak buru kami krina ras anak buru menteri jenda kami Seninas pemerintah arah hagi kami Epi ngatakan selamat pejabukan anak kami kampe cawir metua sehat ras bagai kape mana anak kami Juita katakan kami nakku selamat kam menempuh hidup baru artua bayak kam sangat kam erjabu janah dan anak dilaki anak diberu ijan terbidi naku kam go ipas pasu di Bata kelang-kelangken Bapak Pastor jadi jadi pegangan man bandu kari ibas berlayar mengarungi rumah tangga jadi kami arah bibi Endung ngatakan kam selamat menempuh hidup baru janah di Bata kari masuk kam jadi apa kami bagaimana kata arah kami pemerintah arah hagi kami bujur pertama-tama lebay si katakan bujur di Bata sebab ija bas warisi sendah boka kita banji pulung ibas yang enda guna petunggungkan perjabun anak kami
pertama-tama lebay si hamati kami kam krina kalimbubu ras puang di puang kami sade pela kernobahan ijenda ngerana ku sitik tertuju lebay man abang kami ras kakak kami selamat kam abang ras kakak kami ija warisin derbi anak tanggo pasu-pasu i gereja enda sikijapkan kuasa di bata jadi anak kami Juita selamat kam menempuh hidup baru nakku sehat-sehat kam ula nari babandu lagu langkah du i rumah ras engkau kam terjabu sebab gundari kam engkau kalak ginting punan anakku engkau kalak ginting empuna kam ula lalap manja-manjaan di rumah peserindu karibas jabu ginting mergana beluh-beluh kam nimpan bekas lu encariai duana kelengi kari bibindu kelengi bibindu bas jabu ginting mergana bagai peman beberapa kami Ferdinand anak kami beberapa kami anak kami ada menggomtah dulu anak wakap dekah kena ngau berteman dekah kena ngau berteman jadi gundari kela kami teman dua anak kami enda ia manja bas jabu kami jam kali kami terbeluh ngajarkan anak kami enda ulah kena rubat-rubat jumpa bulan ras matahari kena duana jadi kami si paribanan telu kala kan mama si Juita sintua mami rumahku si nomor 2 ras enda si nomor 3 jadi endam arah kami nari kata kuenda kata tambahan entah lik sina bahasa bujur katakan kami man banta krina ngoka kita pulung basingan enda ijai bas pengarak di bata banci pertunggungkan kerja orang tua kami ingapkan endangi turang kami berbarus ras silih kami jadi tetap kita kata bujur man Tuhan ijabah suareda ijagian daik udan tapi isempatkan kami krina turangnya kurang tentu tanda induk kami kami turang dosi kayumbun oke KPC di Litua enam kami tanda andu ngurah kami turangnya telah guna petugungkan kerjaan do ketan kami selamat kami menempuh hidup baru bagi peman bapak kami nandai bapak tetaplah arak kami nduk rina kari karena engkau perjabun turang kami enda gelah panci jabuna jadi jabu si badia tetap unggungkan kita ibas wari sendah gelah toto kami gelah jawena jadi jabu si badia jadi kata ini kata tambahi abang kami Sidi Kalang nare ya bujur sekalenda kita jumpa basengan enda perban meriah rukur jadi pertama-tama lebih katakan bujur man Tuhan perban banci kita pulung basingan enda bas keadaan sehat ras mejuah-juah enda kami sendah tujukan lebih man bapa situhuna pa perdalanan kami Sidi Kalang nari pe udan meder pe reh kami jadi ate kami gelah ya sehat-sehat kam meriah ukurndu bas pejabukan turang kami sekalian dah jadi kampe sehat-sehat nande pe sehat-sehat meriah ukurndu sebagai kape man turang kami sendah ngokam membuka lembaran baru bes perjabun tutus atendu
karena perjabun dek tendukin lit ngekrina momenna bagi sendah kata wari udan tandana banci kam ada rezeki. Aku dalam perjalananku dendu di Kalang Nari 150 km dirkrina. Jarang lah pernah dengar bagenda udan. Jadi momen saya sepatakan non Bandung telah ingat do pagi tutus ate do pas perjabundu bagai maksudku. Jadi ingat do saya pagi ya bicara lit pe pagi kata-kata misalnya entah kak do lapas ingat do saya berarti aku keleng ke ati turang kuatendu ingat do saya tutus ate do pas jabundu saja maksud momen kata-kata koin teman Bandung gelah ingat tutus tendu pas perjabundu. Jadi selamat hidup baru. Juah-juah kita Krina. Bujur. Bujur membantah Krina. Ras bujur ninta mantuhan pas kekelengan naman bata. Pada baik siamati kami kalimbubu kami sepuang kalimbubu kami si lima merga. Jenda aku ngerana lebih man senina kami, lebih pada simpal kami. Senina bas waris sendah, tas gundari, tutuh kami remeriah hukur. Aja tetap duma meriahnya, ayo kami kirine. Bagai, maka menurut aku dekam meriah ukur kami, riahnya kau kurundu, bas kam pejabu kena nakta. Basyari kan gue pasti ada gue radu meriah kurta ukur nupe bege gue apir saya nakam menjuah-juah kam makanya dikatakan kami membantu dua anak jenari kepudi resehat nakam murah rezeki indu panjang umur indu di bata lalap si susah kataku membantu senina makanya membantu anak kami Juita berbaru sebagai pekela kami perdinanta ginting duih kam nggo dat pas suara Tuhan kelang-kelangkan pastor sendah ngukan de pedalan adat nggo bayarin di Krina. Jadi nggo sah kam setuna manteki sada jabu simbaru. Jadi adi nanggo kam sah mantuki sada jabu simbaru berarti ngoka berubah status kena endam tahap hidup kita jelma ngo berubah status langgel genari kam status itu anak perana ras sing udah-udah apa gina-gina gundarlah naik nggo penanden ras perbapan. Jadi basya nakku ras kela kami perlu ingat dulu labu status saja mencoba berubah. Si harus pentingnya berubah si ini ilakukan dupe tingkah laku ndu tapi perlu berubah tapi pengecapan dulu lalap seri lalap nengakap nukam anak perana bagi kape si diburu lalap kakap nu sing udah-udah elane dore perbahanan pe kelakuan pe ngu harus kai berubah langkar dekam enggo payah bas kita membina sada keluarga simbaru ada lalap nengakang keri ilakukan du bagi sigal-gal. Maka ulah naik, apa gena-gena. Jadi sini harus lakukan dukam gundari, lakukan dulah gua. Sini harus lakukan selaku perbapan. Bagi kape kam penanden. Tetaplah kena rukur arih-arih buat simuli kugama kena keluarga kene pagi jadi keluarga simuhuli makanya dikuakap dekam
perlu iban sada perencanaan laku ta apakah memang sedekah nongguan kena perencanaan kugakin ate kena kujate kena baba kena jabu kena tapi adik aku mulai guna naring ngobanci bandu rencana gua tuna step-step bas perjabun kena adina biasa dekam di bas pemerintahan yang nina istilahnya kerja selama 100 hari adbas keluarga gua kaya mungkin tah sada tahun 2 tahun kaya sini ngor rencanakan kena bas enda perlu gelah nalit titik fokus bas kena mendalani keluarga andu gelah ini dia jelas tujuannya ela begini kam baci ngambang ya latah tujuannya makanya endam kuakap Siti Pedahman Bandu kam duana makanya harapan kami Bapak Andu selamat kam mantek Jabu Simbaru lampas jumpa matawari sebulan MKap dan du anak dilaki ras anak diburu bujur. Pertama-tama katakan abang ras kakak selamat kak ke bang pencabukan anak tai kampen aku selamat menempuh hidup marun aku jumpa bulan matawari kam ulah kena rubah-rubah tutus di gereja aku pelabu gelang rara sarem bujur. Pertama-tama lebih bujur si katakan bantuan di bata bas pengarak-arakna mulai lebih pemasun-masun sewarisi sendah amin biau dan tetap kita meriah ukur bagi KP ngerana lebih aku Siti menanak kami selamat kam menempuh hidup baru jumpa bulan ras matawari kam bagi KP menabang kami rah kakak sangat kam pencabukan anak tenda resehat na kam jena nariku lebay lah kam kari ngusi-ngusi bibi burtari gandara sekilandai mabagai kak kena pikrina sehat kena krina impalku rasnina aku ula min lebih nemen kena kilandara bibi ndai marapan kami bibi ndu melalame di talapeta li tabaru li Gunung Johor cuman kami dengan jendar bibi ndu kami terem kel kerina impal bapak ndu kami mereda dah kam megani kel kerina men bolang dundai men ini